Dobro večer i srdečan pozdrav svima iz snijegom zametenog Zagreba. Nadam se da ste svi dobro. Evo ja ću ovdje otvoriti sebi chat. Volio bih vas čuti, malo recite mi kako se osjećate. Volio bih da ovo bude interaktivan webinar, da čujem od vas isto povratnu informaciju. Nadam se da ste se udobno smjestili. Super, evo odlično. I da ste spremni za nešto što evo sam pripremao nekoliko mjeseci za vas. Ok, evo kako bon ton nalaže da se prvo predstavim, lijepo i formalno. Moje ime je Branko Boro, iz Dubrovnika sam, vjerojatno ste neki od vas već pogodili koji me ne poznaju, svejedno po naglasku. Ovo je otprilike moja poslovna, tako da kažem, povijest. Moje prvo zaposlenje odmah nakon Elektrotehničkog fakulteta koji sam završio bilo je u struci, naravno u Hrvatskom Telekomu. Pa zatim još jedna korporacija, prvi dodir sa mrežnim marketingom 1997. 1998. jedno zanimljivo iskustvo iz sporta. Kao navijač sam često kritizirao suce, a 1998. sam sam postao nacionalni sudac. 2003. sam krenuo sa svojom privatnom tvrtkom, zajedno sa bivšom suprugom, lanac dućana modnih. Zatim selidba u Zagreb i pravo mrežno iskustvo u jednom od najvećih svjetskih kupovnih zajednica, Lions, gdje sam dobio i veliku obuku, izvanrednu, znači kao za javne nastupe, isto tako sam bio službeni referent. I koje je aktualno, ono što je aktualno, znači Kajani, moja trenutačna tvrtka, vidite moj karijerni nivo, ali ovdje smo iz razloga što od prošle godine sam krenuo sa ovim webinarima. Naime, evo, imao sam u životu isto to iskustvo kad sam morao jednostavno preispitati svoje temeljne vrijednosti, jednostavno tražiti odgovore na neka životna pitanja, ali ne mogu reći da sam imao nekakve dramatične, strašne, kataklizme u životu. Ništa specijalno, znači ja nisam ništa specijalno, ali u toj svojoj potrazi, evo, došao sam do nekih spoznaja, do nekih odgovora i ovi webinari stvari su upravo to. Nešto što želim, to što sam pronašao, želim podijeliti sa vama jer mislim da je to najbolji način da se dođe do tih ekstra rezultata kad idemo svi zajedno. Tako je ovaj webinar nastao, ako se sjećate, prošli webinar je bio prije nekoliko mjeseci i puno toga se dogodilo u tom periodu. Bio sam jako aktivan i proučavao sam neke fantastične materijale i imao sam izvrsna iskustva i pogotovo, evo, mogu reći, u zadnjih 10 dana se događaju takve promjene da ne znam kad sam imao ovako lijep period u životu. Ok. Znači, taj Dragomiver blog je u stvari, kako da kažem, moje skice koje sam ostavljao sebi. Znači, podsjetnici i neki tekstovi onih stvari koje sam proučavao i na tom portalu Dragomiver.org možete pronaći praktički sve čime se bavim. To je naravno tek u, kako da kažem, under construction, što kažu IT-evci, tek je u razvoju. I dobro, evo, prvo pitanje. Kakvi želite biti? Kad razmišljate o svom poslu, kakvi želite biti? Većina ljudi će reći, pa želim biti dobar u onome što radim, zar ne? Ali što to znači stvarno biti dobar? Hajdemo malo izanalizirati što je to dobar djelatnik, što je to dobar suradnik, dobar supružnik. To je definitivno osoba na koju nemate primjedbe. Zar ne? Slažete se s time? Dobar djelatnik dolazi na vrijeme, obavlja sve zadatke koje mu se daju, ne žali se previše, uredan je, slaže se isto tako sa svojim suradnicima. Znači jedna osoba koju stvarno želite u svom timu, u svojoj tvrtki, uz sebe ili kao suradnika. Ali pogledajmo sad drugu stranu. Taj dobar djelatnik
dobar suradnik, dobar prijatelj, vi ga želite tu, jer on vam je dobar baš tu. To nije osoba kojoj ćete dati promociju, veću plaću, bolje mjesto. Ne ističe se po ničemu. Pa čak, evo, dečki sigurno to znaju, složit će se sa mnom. Dobri dečki ne dobiju cure, oni, nećemo sad reći zločesti dečki, oni dečki koji se ističu po nečemu, pa makar i tom nekom, možemo reći, antisocijalnom ponašanju, puno će prije, kako da kažem, zapeti za oko svima. Evo, još jednu stvar da vam obećam. Ako bude išlo dovoljno brzo, možete mi vidjeti. Moja nova frizura. Ok, kakvi su, znači, dobri ljudi? Dobri ljudi su jednostavno dobri. Ono što je druga strana toga, da smo jednostavno dobri, možemo reći da su to ljudi koji su se zadovoljili sa nekakvim onim kako smo učili, znači kreni u školu, završi školu, dobi dobar posao i tako. Ali mimoići će vas ono najbolje u životu. Ako ste samo jednostavno dobri. Trudite se, neće vam niko to zanemariti, neće vam niko to prigovoriti, ali jednostavno nije dovoljno biti samo dobar. Da li možda želite biti odlični, izvrsni u poslu? Znamo koliko treba truda za to, znamo koliko se trude današnji menadžeri, znamo da su bili vjerovatno odlikaši u školi, prolazili sve spet, trudili se, javljali se, bili ambiciozni, probitačni. Za biti izvrstan stvarno treba se staviti i kad govorimo o edukaciji, kad govorimo o stavu, osobnom, ambiciji, komunikaciji s ljudima, uvijek biti spreman, ponuditi više, dati više, odgovoriti na izazove, nepopustljiv. To je stanje konstantnog stresa i jednostavno konstantno izazovnog života. Što mislite o ovome? Znači, radi se 12 do 14 sati, izvrsni ste i stvarno imate jako puno toga, uživate u, možemo reći, financijskoj slobodi. Imate, možemo reći, stvarno financijsku sigurnost, imate i obilje, možete sebi priuštiti određeni luksuz. Gdje je dobar djelatnik, pa on ima neku sigurnost ako su ekonomski uvjeti dobri. Ali kad dolazi do turbulencija, i dobri se mogu naći na višku. Izvrsni, oni uvijek imaju zalihu sa strane, oni su uspjeli uštediti, njihov trud je nagrađen. Ima još jedna kategorija. Ova kategorija je najzanimljivija. Što znači biti izvanredan? Što znači biti vrhunski? Evo sad ću vam otvoriti tablicu. 50%, kad date 50% sebe, onako, znači trudili ste se, ali ostavljate sebi slobodno vrijeme za obitelj, djecu, ne znam, svoje hobije. Vi ste dobri. Odlični ljudi se davaju 100%, koliko god treba, kad šef zove, kad, ne znam, ako ste poduzetnik, poduzetnici rade od 0 do 24. Odlični ljudi davaju sve apsolutno od sebe. Što rade izvanredni ljudi? Za biti izvanredan, dovoljno je u svom području biti malo, za jedan korak bolji od onih izvrsnih. Samo jedan korak. To je jedna tisućinka u sprintu na 100 metara. To je možda jedan izum u svijetu znanosti. To je možda, kako da kažem, jedan novi projekt ili možda 1 euro više zarade za menadžera koji je proglašen menadžerom godine. To znači biti izvanredan. Razlika između izvanrednog i odličnog je sitna. Treba samo još malo, još jedan korak, još jedan dodatni napor napraviti i vi postajete izvanredni. Zar to nije ono što svak želi? Zar ne želi svak biti izvanredan u onemu što radi? Ne možete biti izvanredni u svačemu, ali u onemu što radite, onemu gdje se već nalazite, što možda volite, zašto ne biste i sigurno želite biti izvanredni u tome? I svatko želi izvanredne rezultate, svatko želi to postići. Što je, kasnije ću vam reći jedno da ne skačem pred rudu. Bez obzira da li govorimo o poduzetnicima, da li govorimo o ljudima koji se bave mrežnim marketingom, da li se MLM-om, internet marketingom, lideri, poslovni, politički, ljudi, medijske ličnosti, svi žele biti izvanredni u onemu što rade. Ali činjenica je da više od 95% njih ne uspijeva.
Samo 2 do 3% ljudi su stvarno izvanredni, uspijevaju i uživaju u svim plodovima. Vi kad ste izvanredni, vi imate sve. Vi ste najbolji, top, jedinstveni, legenda u svom području. To znači biti izvanredan. Sad je vrijeme za promjenu perspektive. Sad je vrijeme da vam promijenim paradigme, promijenim način razmišljanja. Sljedeća rečenica što ću vam reći možda će vas šokirati. Možda će vam izgledat pretjerano. Možda će izgledat da ja sad tu nešto govorim kako bilo, ali vrlo brzo ću vas uvjeriti da je stvarno tako. Znači, pripremite se sad, sjednite, opustite se i čujte što vam imam reći. Svatko od vas je izvanredan. Vi ste već sad izvanredni. Svatko ko je rođen na ovoj planeti, diše, kreće se, hrani se, radi, je izvanredan. Što ja ovo sad govorim? Evo jedna čista činjenica iz biologije. Vaš život je počeo sa jednom utrkom. U toj utrci vi ste pobijedili na stotine milijuna, tako da kažem, suparnika. O čemu govorim? Evo je isto informacija iz anatomije. Prilikom jedne ejakulacije, oprostite na izrazu, ali to je tema, zdrav muškarac, proizvede od 40 milijuna do 1,2 milijarde, znači 1,2 milijarde spermija. Vi ste pobijedili. Vi ste već sad izvanredni. Ako ništa drugo, ova činjenica vas treba uvjeriti u to. Pored toga, apsolutno nitko ne može odrediti na što ste vi spremni, na što vi možete, koji je vaš potencijal. Ko je ikad bilo kakvom statističkom, matematičkom, znanstvenom metodom mogao pretpostaviti da jedan mladi pijanista, bez obzira što je bio virtuoz, koji je oglušio, potpuno si oglušio, da će stvoriti djela koja inspiriraju generacije. 9 prekrasnih simfonija, Ana 9. je najpoznatija, znate o kome govorim. Ko je mogao pretpostaviti da će jedan dečko koji je jedva prolazio matematiku, imao je problema sa disleksijom, profesor je rekao da od njega nikad ništa neće biti, je postavio temelje moderne fizike. Njegova teorija relativnosti je danas osnova svih novih istraživanja i na makro i na mikro razinama, znači i u kvantnoj mehanici i u kozmologiji. Ko je mogao reći da će jedno dijete iz Argentine, nerazvijeno, sa dijagnosticiranom insuficijencijom hormona rasta, već u 13. godini dobiti ugovor sa najjačim klubom na svijetu? Da će osvojiti 3 zlatne lopte kao najbolji Fifine, znači nagrade, kao najbolji igrač svijeta. Isto tako za vas nitko ne može reći na što ste vi, koji je vaš potencijal i što sve možete napraviti u životu. I što je važno, svako od vas, ono što sad radi, znači ne trebaju vam, sad neke spektakularne poslovne ideje. Ono što sad radite u ovom trenutku vi možete učiniti izvanrednim. I u drugom dijelu ovog predavanja ćete vidjeti jako zornu sliku toga. Sad, ovo je bila ona pozitivna strana. Sad vas moram opet malo prizemljiti. Naime, vi ste izvanredni. Jeste prihvatili to? Promislite malo o tome. Prigrlite tu ideju. Lijepo se opustite i prihvatite tu ideju u sebi. Vi ste izvanredni, ali vaši rezultati još uvijek nisu izvanredni. Postoji taj jedan odmak, rascjep između toga što vi jeste i vaših rezultata. I to je činjenica. Ono što je cilj ovog webinara je da upravo vam pokaže što napraviti, da taj razmak smanjimo, da ga jednostavno prekoračite i da dođete do izvanrednih rezultata. Ok, prvi korak. Idemo odmah dalje da se ne zadržavamo. Odlučite kakav rezultat želite. Sad ću vam postaviti pitanje. Molim vas, stvarno mi ukucajte u chat odgovor. Postavljam vam pitanje. Što želite u sljedećih 5 godina? 3 želje. Evo, uhvatili ste zlatnu ribicu i ona vam je
rekla da će vam ispuniti 3 želje. Molim vas, ukucajte 3 želje svoje sad brzo, bez razmišljanja. Odmah prvo što vam padne na pamet. Prva želja, pritisnite enter. Druga želja, pritisnite enter. Treća želja, pritisnite enter da vidim koje su vam želje. Hajdemo. Bravo, zdravlje. Kuća, super. Kućica u šumi, izvrsno. Fini resursi, zdravlje, svijet, super. Auto, zdravlje. Vidim da je zdravlje jako visoko. Putovanja, izvrsno. Izvrsno, bravo, izvrsno. Baš mi se sviđaju vaši odgovori. Konkretni su, jasni su, precizni su. Vidi se da ste vi ljudi koji već nisu slučajno došli na ovaj webinar, da se tako izrazim. Većinu ljudi kad na ulici zaustavimo i pitamo ih što želite, što biste htjeli u sljedeće 3 godine, što bi bile vaše 3 želje, većina ljudi će dati nekakav neodređen odgovor. Pa želim da mi bude dobro, dobro zdravlje isto recimo može biti općenit odgovor, možemo malo ga i precizirati. Ali uglavnom tako nekakvi neodređeni odgovori. Nažalost u našoj ovoj regiji cijeloj čak ćemo dobiti one odgovore gdje neće ljudi reći što žele nego što ne žele. Ja znam da sigurno deseci tisuća ljudi u ovom trenutku, samo u Hrvatskoj, a isto je tako i u drugim zemljama regije, će reći najviše bih htio da se riješimo onega kredita u švicarcima. Zar ne? To nije želja, to je samo jednostavno reakcija na ono što nam se dogodilo u životu. Dakle, ostanite ovako jasni. Jasno nacrtajte sebi sliku onoga što želite. Kućica u šumi. Odlično. Kojoj šumi? Kolika kućica? Od kojeg materijala? Na koju stranu gledaju vrata i prozori? Dakle, sve to nacrtajte sebi kompletnu sliku toga. Jasno, kad počinjemo govoriti o rezultatu, prvo iz kojega konteksta? Da li je to posao, financije, obitelj, nekakav osobni razvoj, kad želite da se to ostvari, u kolikoj mjeri znači je velik taj vaš cilj i tako dalje. Samo ono o čemu nećete razmišljati je kako. Znači u ovom trenutku ne zanima nas kako ćemo to ostvariti. Postavite svoj cilj, naravno, pošto je ovo business coaching, najvjerovatnije ćemo odabrati posao, nekakav poslovni cilj koji ćemo odrediti, jasno ga zacrtajte. S kim, s kojim suradnicima, kakve klijente, kakve kupce želite. Kako ti kupci razmišljaju o vama, kako vas doživljavaju, da li ste im uzor, da li ste im pratnja, da li su možda vaš ludi fan, a ne gledaju vas kao poduzetnika, nego kao celebrity. Sve to lijepo u sebi nacrtajte, odaberite svoj rezultat i onda krećemo na sljedeći korak. Ovo je jako važno. Živimo u doba informatizacije, živimo u doba more informacija, svaki dan. Evo u mom iskustvu i sigurno ima ovdje još, vidim među vama ljudi koji su također lideri iz mrežnog marketinga. I ono što se recimo nama događa da svako malo nas neko zove na neku prezentaciju. Ova prilika, ona prilika, poslušajte ovo, poslušajte ono. Kao da oko vas stalno zuje, bumbari, muhe, pčele i tako dalje. To je buka oko nas. Kad ste odabrali cilj, jednostavno poništite tu buku oko vas. Htio sam staviti ovdje sliku onih Bose slušalica na ovaj slajd, ali nekako mi se nije uklapalo sa ovom dječicom i psićem koji juri prema njima. Mi smo jednostavno preplavljeni informacijama, ponudama. Stižu mailovi, toliko spema, društvene mreže, iz obitelji svako malo neko nešto traži ovako, onako, ajde daj meni, daj, zašto stalno radiš, zašto ne radiš, zašto ne radiš, ovo, stalno nekakve informacije. Prijatelji isto tako. Kad odaberete cilj koji želite, jednostavno morate svu tu buku oko sebe izgasiti, poništiti. Bose slušalice imaju i taj jedan poseban sustav gdje one, možemo reći, slušaju buku oko vas i onda negativno to titraju u vaše uho, tako da lijepo, kad ih stavite na uši, potpuna tišina. Čuje se samo ono što želite čuti, a to je muzika koju ste vi odabrali. Ono što je problem sa cijelom tom bukom, što često dobivate i konfliktne informacije. Različite poruke, svaku stvari poteže na svoju stranu. Vi, kad ste odabrali što želite, vi se
Vi ste odgovorni da se brinete za svoju informaciju, za svoj pogled na svijet. Živimo u jednom dobu koje je u stvari izuzetno. Jer sve više se cijeni mišljenje pojedinca. I tako i treba biti. Nije poanta uvjeriti nekoga da smo mi u pravu, a da su oni u krivu. I ovaj cijeli webinar je samo jedan pogled na stvari kako mogu biti. Pogled koji može vama pomoći. Koji ne mora biti da je to apsolutna istina koju treba sad idealizirati ili nešto. Ovo su znači isto tako informacije koje vam mogu pomoći. Znači, poništite buku oko vas, fokusirajte se na sebe i ono što je vaš cilj. Sljedeći korak. Sad kad ste eliminirali taj višak oko vas, odaberite svoj uzor, role model. To smo upravo radili u prošlom webinaru. 7 osoba super uspješnih smo upoznali, neke njihove strategije smo upoznali i možete nekoga od njih 7, možete odabrati bilo koga iz poslovnog svijeta, iz svijeta politike ili ne znam što, ili sporta ili glazbe. Nekog ko vas inspirira i što je važno, odaberite nekoga koji je postigao ono što vi želite postići. Što je relevantno za vaš cilj, što je relevantno za izgradnju strategija, kako da vi dođete do tog cilja. Ali ne više od 3 osobe, 1 do 3 osobe. Takve odaberite, proučite temeljito njihov način rada, način razmišljanja. Bitno je da im doslovno uđete u glavu, da shvatite na koji način oni funkcioniraju, razmišljaju, kako se u određenim situacijama, kako bi mogli reagirati. Jednostavno kad vi dolazite u takve situacije, onda ćete imati taj njihov stav, te njihove strategije u rješavanju problema. I ne samo u rješavanju problema, jer najvažnije je krenuti od početka, sastaviti poslovni plan, ideju i tako dalje. I to raditi na način kako to rade uspješni ljudi. To je vrijednost ovog koraka. Odaberite 3 osobe i maksimalno 3 osobe, to može biti 1 osoba. Evo, ako bi ja odabrao sa 1 osobu, to bi bio sigurno Sir Richard Branson, vlasnik Virgina, čovjek koji do danas je otvorio preko 400 tvrtki i nisu sve uspješne, ali ima ih jako veliki broj koji su super uspješne i čovjek je milijarder. I sviđa mi se njegov način rada jer je okrenut i pomaganju, zelenim izvorima energije, poboljšanju života na ovoj planeti. Jednostavno fantastičan čovjek. 4. korak, ono što će vas dovesti do pokretanja vašeg projekta, do pokretanja vašeg uspjeha. 90 dana se potpuno fokusirano, laserski bacite na proučavanje materije, na proučavanje onih vještina, onega što vam je potrebno da budete izvanredni u svom području rada. Vrlo jednostavno, vrlo logično. 90 dana vam je dosta. Mene nije bilo neka 2 mjeseca, ali dobro, već duže vrijeme ovo pratim i došao sam vam sa ovim webinarom. Isto tako i vi napravite. Napravite nešto fantastično, bez obzira da li je to u onom poslu koji radite sad. Nemojte misliti da je ono što sad radite trivijalno. Vidjet ćete poslije, vrlo ću vam temeljito razbiti tu iluziju. Možda mislite da radite neki dosadan, nekreativan posao. Vjerujte mi, vi taj posao možete napraviti čudesno. Proučite ono što želite ostvariti i u 90 dana, ali stvarno se stavite tih 90 dana. Stvarno otkinite i od sna ako treba. Evo, ja sam ovaj webinar neki dan do 6 ujutro dovršavao. Nije problem kad radite nešto što volite. Ok, ponovimo. 4 koraka do izvanrednih rezultata. Kao prvo, odlučite točno, precizno, jasno, lijepo naslikajte sliku kakav rezultat želite. Poništite svu buku oko vas, sve suvišne informacije, prijatelji, internet, socijalne mreže, sve to izgasite oko vas. Neka ostane samo fokus na rezultat koji želite. Nađite uzor, modelirajte tu uzor, uđite u glavu osobe koja je to već uspjela i ostvarila i onda nabavite si materijale, pođite na seminare, proučavajte ono znanje, one vještine koje su vam potrebne da ostvarite taj rezultat koji želite. Samo 90 dana je potrebno da postanete izvanredni u onemu što radite. Da li vrijedi se žrtvovati 90 dana? Da ostvarite ono što ste mi ukucali ovdje malo ranije. Sjetite se toga što ste ukucavali i možda i odlučite da to i ostvarite
možda čak već i do sljedećeg webinara, zašto ne? Dobro, sad imate 4 koraka. Pošto ne želim vas tek tako ostaviti, želim vas sad dobro nabrijati da stvarno želite to i ostvariti. Ok, ova izvanredna motivacija je posvećena onim hrabrim ljudima, onim sanjarima koji su cijele živote podnosili svakakva izrugivanja. Ovo braća Wright, vidite, oni su prvi na slici. Sjećate se što oni, ako ste gledali film o njima, kako su se ljudi prema njima odnosili. Oni su prvi ljudi koji su poletili i stvarno letjeli. Nažalost, nije im se dobro završilo, ali stvarno su pokazali da čovjek može letjeti. Rugali su im se. Tesla, Picasso, Albert Einstein, Gandhi, Mandela je 20 godina proveo u zatvoru zbog svojih snova. Halo! Dakle, ova motivacija je posvećena upravo njima. Ova motivacija je za vas, za moćne duše, kako Veđa kaže, koji žele i žude uhvatiti baš barem odljesak, apsolutno najboljeg u vama. I da stvarno želite i da ginete za ono što su vaši najveći snovi i da to iznjedrite na svjetlo dana. Život je prekratak da biste igrali na sigurno. Dignite se sad. Stvarno, svijet vas treba u vašem najboljem izdanju. Od vaših najbližih, susjeda, prijatelja, obitelji, do cijelog svijeta. Mijenjajući sebe, mijenjate cijeli svijet. Nažalost, činjenica zašto 95% ljudi ne uspijeva. Zato što izbjegavaju ono što je neugodno. Izbjegavaju napraviti ekstra napor. Izbjegavaju da idu do granica, do svojih granica sposobnosti, do granica izdržljivosti. Izbjegavaju ustajati rano, izbjegavaju raditi stvari koje ih čine onako nelagodnom. Izbjegavaju stvari kojih se boje. I zbog tog razloga 95% ljudi ne ostvaruje izvanredne rezultate. Radite ono što je teško sada, kako biste uživali u onemu što je izvanredno sutra. To je tako fantastična izjava. Ono što je jako bitno, kad idete do svojih granica, one se šire. Ako mislite da je vaš limit, ne znam, ovaj tjedan ste odradili 50 sati, 60 sati, jednostavno proučavali ste sve, odabrali ste njih 90 dana da se posvetite i odvojili ste svaki dan 2 sata od sna da biste to postigli. Vidjet ćete nakon, 20 dana da možete još jače, da možete se još više posvetiti tome. Prihvatite sve što je teško, jer rastete kad je teško. Ako se bavite sportom, onda znate kako kažu sportaši, no pain, no gain. Odnosno, napredak se ostvaruje onda kad se ide do granice, kad se dolazi do onoga da je teško. Najkonkretniji, najdrastičniji primjer su bodybuilding, znači da bi se postiglo da mišići rastu, treba ga opteretiti. Znači, doslovno treba teško nešto staviti na taj mišić da mišić raste. To isto tako vrijedi za mozak, za ljudsku psihu, za sve čime se bavite. Kad prihvatite one teške stvari u životu, nekad će vam se dogoditi stvari. Imao sam ja takva iskustva u životu, događaju vam se teške stvari. Prihvatite ih, prigrlite ih, jer tako rastete. Definitivno, da biste bili izvanredni, morate biti spremni na empatiju. Zamislite jedan vrhunski triatlonac. Zamislite koliko je to težak sport. Znači, plivanje, trčanje i vožnja biciklom. Mislim da je vožnja biciklom drugo. Kako izgledaju njihove pripreme? Koliko je tu znoja, krvi i suza? Doslovno krvi kad se čovjek dugotrajno trenira, trči pa znoj, pa se onako rub gačica ureže u nogu i svašta se tu zna dogoditi. Znači, morate biti spremni na patnju ako želite biti izvanredni. Ali vjerujte mi da vrijedi. Oni najbolji ne izbjegavaju izazove. I oni jednostavno prigrle tu neugodu, tu nelagodu i taj strah. Ružno je na sredini, ali prekrasno je na kraju. Zašto na sredini? Kad krenemo, možemo reći, krenuli smo jer smo bili motivirani. U početku smo onako, dole, nabrio sam vas, krenuli ste, ali onda kad smo došli na sredinu, već je napor je tu. Znači, došli smo do toga teškoga. I da li sad odustati ili doći do kraja? Zato je ovo prekrasno je na kraju. Izdržite do kraja.
Duplirao mi se slajd, pardon. I ovo je jedna skroz nova tema. Inspiracija je vrijednija inteligencije. Što to znači? Sjetite se Mozarta, Tesle, pa čak i sportaša. Onaj jedan vic, dribling, kad je Picasso napravio prvu onu svoju apstraktnu sliku. Inspiracija je vrijednija od bilo kakve inteligencije. Inspiracija donosi izvanredne stvari na ovaj svijet. Inspiracija je ta, zahvaljujući kojoj mi imamo danas ovaj webinar, jer je Tesla patentirao ovakvu struju koju danas koristimo. Isto tako bežični prenos energije. Većina vas vjerovatno sluša preko wirelessa ovaj webinar. Sve to je plod nečije inspiracije. Kad osjećate tu snagu, taj poticaj, tu odlučnost da napravite nešto što se nekad činilo nemogućim, tada u potpunosti mijenjate sve. To je definicija inspiracije. Ali inspiraciju treba zaštititi. Što znači da zaštitimo inspiraciju? Znači da zaštitite sebe. Ne dozvolite se da završite u društvu ono kako zovemo energetskih vampira. Budite u društvu ljudi koji vas podržavaju. Čitajte knjige koje hrane vašu inspiraciju. Šetajte u prirodi koja će vas podignuti, napuniti vam energiju da tu inspiraciju pretvorite u djelo. Idite na seminare koji su poticajni. Slušajte seminare, snimljene materijale i tako dalje koji će vas još dodatno nahraniti i ojačati vašu inspiraciju. Ovo je jako važna poanta. Svi od vas ste imali inspiraciju u životu, ali vam je neko oduzeo. Neko sa negativnim komentarom, neko ne možeš, ti si lud i tako dalje. Štitite svoju inspiraciju u svakom trenutku i to je najvažnije za uspjeh. Okružite se lijepim stvarima, okružite se ljudima koji vas podižu i dodatno inspiriraju. I to je važna poanta kod modeliranja. Odaberite nekoga ko vas inspirira i modelirajte njegov život da vas odvede do uspjeha. Posao je samo posao ako ga vidite kao posao. Sad imam jedno iznenađenje za vas. Ovo je ono što sam već spomenuo sada. Bez obzira što trenutačno radite, bez obzira kako se osjećate kad vam ujutro zazvoni budilica i kad trebate krenuti na posao. Vi možete svoje radno mjesto i svoj posao učiniti čudesnim. Nisam imao vremena prevesti ovaj video koji ćete sada pogledati. Ukratko ću vam prepričati za vas koji možda ne razumijete najbolje engleski, ali vjerujem da ćete vrlo brzo shvatiti o čemu je riječ. Jedna čudesna priča sa aerodroma u Johannesburgu u Južnoj Africi. Pa, samo da upalim zvuk. Dobro. I pogledajte ovo. Places I'm in a washroom in the Joburg airport, but this is a very special video clip because I have someone I want you to meet right here. What's your name, please? Aaron Jabulano Bomba. And what do you do? I'm cleaning here. You're cleaning. This is my office. This is your what? My office. Now, as soon as I walked in, you had a smile on your face and you welcomed me to your office, and you told me that your office is flawless. Tell me your philosophy here. No, my philosophy, you see, you can see for yourself. My office is nice and clean. I keep it like this for you. Welcome to South Africa and Joburg. You will find me in my office here. Do you love what you do? I love what I do. Everything and each and every day when I wake up in the morning, I'll be excited to come and see you people and welcome you in my office and keep it clean like this each and every day. You seem to be very proud of your work. Yeah, I'm very proud of my work. And you know, I teach a philosophy which is no matter what you do in work or in the world, you can make a difference and lead without a title. Do you think you can make a difference even if you don't have a title? Yeah, I do think, I know it. I don't think I know that I will make it. And what's the most important thing every day? The most important thing is the people I meet here. I meet hundreds of people each and every day in my office here. Some of them, they are like you. Some of them, they are nice. You
bro, some of them, they come here angry, but if they come and say, welcome to my office, and that guy will be stressed, as he will laugh and laugh and laugh, take news with me, and he will talk about some stuff, and he will walk out here very happy and say, it's so nice to meet people like you in South Africa. So the guys, they come through immigration. Some of them, they know me, even they write about me in the books. Wow. Yeah. If there was one piece of advice, what would you have for people watching this video? For people watching this video, I'm saying to them, you guys, you must be proud of what you do, no matter what you do. If you are Yeah, that's good. Yeah, like I say, no matter what you do, you must do it with all your heart. There's nothing that will stop you. Each and every day, when I come to work, I'll be very happy. I know that I'm going to meet people, thousands of people from all over the world. So I love my job. There's nothing will stop me, and I will keep on working here no matter what. You are absolutely awesome. Thank you so much. Evo, znam da ste imali poteškoće, video se malo teže prenosi. Internet u Hrvatskoj je malo spor, nažalost. Ali ja ću vam sad prepričati što ste gledali. Vratimo se na slajd. Da li ste vidjeli o čemu se radi? Riječ je o čistaču WC-a sa Johannesburgskog aerodroma. On je nasmiješan, on je sretan svako jutro kad dolazi na posao jer zna da će taj dan sresti na 1000 ljudi. Kaže, posebno ga veseli kad dođe neki poslovni čovjek, onako cijeli ljut, naravno brige ga muče, i on ga pozdravi, on svakoga pozdravi kad ulazi u WC i kaže welcome to my office, dobrodošli u moj ured. I sad poslovni ljudi naravno to će više doživjeti. I onda onako pogledaju ga i nasmiju se. I naravno on nastavi s njima pričat. I kaže, mene posebno veseli što oni došli su ljuti, namrgođeni. Kaže, iz mog ureda odlaze sretni, veseli, nasmiješeni. Zamislite što je ovaj čistač WC-a napravio od svog posla. Zar nije on najbolji? Zar nije legenda na svijetu? Uspjeh nije nešto što će vas učiniti sretnim. Već je sreća, vaša sreća, ono što će vas učiniti uspješnim. To ste vjerojatno čuli tu izjavu. Ovo je pravi primjer. Kako neko ko je sam po sebi sretan, napravi od svog posla nešto čudesno, nešto izvanredno. Svaki posao je prilika da utječete na svijet. Zamislite samo koliko je ljudi ovaj dečko promijenio. To možete i vi, svi, na svom poslu u kojem radite. Možete promijeniti svijet, to je prilika da date dio sebe, da budete izvanredni, da napravite nekoga sretnim, da date nekome neku ekstra vrijednost. Što god da radite, svaki dan kad izađete iz svog doma imate priliku da oduševite nekoga, da date nekome nešto vrijedno. Učinite ovaj svijet boljim. Evo, to je ono što smo rekli. Ovaj svijet vas treba u vašemu najboljem izdanju. I stvarno vrijedi izdržati onu bol, onu patnju, da to sve pružimo. Nema ljepšeg iskustva nego davanje i sreća ljudi kojima smo dali. Par još savjeta, prepolovite izgovaranje i poduplajte djelovanje. Uvijek smo spremni naći izgovor da danas ne mogu, viroze, hladno je, pada snijeg. Jednostavno prepolovite to, a poduplajte ono koliko djelovanje. Izgovori su samo vaši strahovi koji su jednostavno uspjeli vas baciti napod. Dokopali su vas se. I ono što je važno, pazite što prakticirate. Što je to? Znači, kako se ponašate svaki dan. Ako svaki dan odugovlačite, postaćete majstor u odugovlačenju. Ako svaki dan ste namrgođeni, postaćete majstor u tome. Ako ste svaki dan ljubazni, postaćete majstor i lider ljubaznosti. Ako ste svaki dan izvanredni, postaćete upravo to. Prakticirajte, pazite kako se ponašate, pazite što radite na dnevnoj bazi, pazite kako razmišljate, kako prema sebi se odnosite na dnevnoj bazi. Jako
kako da kažem, slušajte sami sebe što radite i kako se ponašate. Ako recimo želite, pazite da ste recimo uredni svaki dan. I to postaćete majstor urednosti, vaša okolina će postati ljepša za boravak i tako dalje. Jako je važno što prakticirate. Ako prakticirate da ste izvanredni, izvanrednost će postati vaša priroda i dostigli ste, u stvari smanjili ste onaj razmak, postigli ste svoj cilj na vrlo, vrlo lagan način. Uz mala poboljšanja na dnevnoj bazi možete napraviti zapanjujuće rezultate bez obzira gdje ste sad. Bez obzira ako vam ovaj sretan, vesel dečko čini se nedostižan. Možete reći, nema on kredita, nema on problema, ali vi ne znate šta on ima, kakvu on ima situaciju. Možda ima, 12 djece i kreditičinu i ko zna šta. Mala poboljšanja na dnevnoj bazi. Odlučite danas da napravite bolje nego jučer i sutra ste zauvijek promijenili. Jako volim ovu igru prošlo, sadašnjost, budućnost u ovoj rečenici. Napravite danas bolje nego jučer. Odlučite sad, evo sad ću biti bolji nego što sam bio jučer u ovo vrijeme. I vi ste automatski s time promijenili svoje sutra. Promijenili ste ga zauvijek ako to svaki dan napravite tako. Jer ideje koje se ne provode su samo iluzije. Dosta ljudi ima ideje i pričaju o njima i nađu se u kafiću i raspravljaju o tome, ali od tih ideja nikad ništa ne bude, završi onako, da ne rečem kako, jer nikad nije prekasno da postanete ono što ste mogli biti. Apsolutno nikad ne. Izgovor, meni je previše godina, ne prihvaćam, nećemo sad, ne treba spominjati vlasnika McDonald'sa, i bilo je čak i starijih ljudi koji su krenuli u biznis i napravili izuzetne stvari. Bez obzira da li vam je 3 godine, 33 godine ili 77 godina, vi možete napraviti veliku promjenu u ovom svijetu. I sad dolazimo na zadnji dio. Zadnji dio koji, nadam se da vas je ovo do sad inspiriralo, motiviralo. Ova izvanredna motivacija, nadam se da je djelovala na vas, nadam se da ste donijeli odluke. Ali motivacija kao motivacija, neki koji me znaju duže znaju da ja ne vjerujem u motivaciju. Zašto? Jer motivacija vas stvarno podigne na sat, dan, dva, ne znam, ako ste recimo išli na kakve seminare pa drži vas nekoliko dana, ali poslije nekako ta energija oteče. Da li znate možda neke osobe koje vam uvijek izgledaju pune energije? Gospođa onako starija u godinama vodi firmu, ima unuke, vodi unuke svuda po slobodnim aktivnostima. Ona sama se bavi aerobikom, paraglidingom, nemam pojma što, vozi motor. Žena puca energije, jednostavno uvijek kažemo, takva osoba je puna energije kad bi ja imao takav. Dok smo mi recimo nekad kad se namotiviramo možemo doći blizu toga. Razlika je u tome što neko je konstantno na višoj razini te energije, dokle mi drugi dođemo malo, u stvari svak ima te oscilacije. Oscilacije imaju određenu razinu koliko mogu biti. Nekad smo baš ubijeni, umorni, nemamo energije. Nekad smo dobro motivirani, a negdje u sredini između toga se nalazi ona naša uobičajena, ona naša, možemo reći, prava, utemeljena razina energije. Što možemo napraviti da stvarno to podignemo, da to ne bude samo kratkotrajna motivacija? Samo razumijevanje ovih razina energije pomaže nam da rastemo na toj skali. Možemo je ovako ugrubo podijeliti na niske, srednje i visoke razine energije. One su povezane naravno sa emotivnim stanjima. Kad ste sretni, imate više energije. Da li se slažemo? Ima li netko ovdje ko me sluša da stvarno kad je sretan da se osjeća onako energičan, da može letiti, da može sve napraviti? Možda najdrastičniji primjer, kad smo zaljubljeni, onda stvarno kaže se ne diramo nogama pod, sva se vrata otvaraju, sve uspijevamo napraviti. A dobro, ajdemo krenuti od niskih razina energije. To su emocije, znači na tim nižim razinama energije, to su emocije tipa srama, krivnje, depresije, straha, posesivne žudnje, tu je gnjev, nezadovoljstvo, arogancija. Ove razine energije su tipične po tome što osobe
uglavnom razmišljaju o prošlosti, imaju mentalitet žrtve, nisu nikad proaktivne, znači uglavnom samo reagiraju na ono što im se događa, odugovlače sa rješenjima problema. Nesvjesni su sebe, nesvjesni su problema u kojima se nalaze, a da ne govorimo o društvu, o drugih i nekakvim višim razmišljanjima. Srednje razine energije, evo počinjemo sa dosadom, ali onda idemo naprijed na hrabrost, ljubaznost, neutralnost, razum. To srednje razine energije su upravo razine energije koje su možda najbolje za neke poslovne pothvate, za rad, za menadžere, za menadžiranje, za vođenje osobnih firmi. Srednje razine energije, ove emocije vam omogućuju da ste uglavnom proaktivni, vodite računa o budućnosti, svjesni ste sebe i najviše ste svjesni sebe. Ponekad ovisi, znači imamo više srednje razine energije gdje stvarno ljudi postižu fantastične rezultate, osnivaju velike firme, međunarodne uspjehe postaju, imaju multinacionalne korporacije. Definitivno srednje razine energije su one razine gdje se postiže, gdje je kreacija, gdje su, kako da kažem, najviše od ove naše civilizacije današnje je kreirano. Visoke razine energije to već, evo, radost, kreativnost, integritet, intuicija, humor, bezuvjetna ljubav. To je razina energije gdje je onaj pravi uspjeh, ono pravo ispunjenje gdje ste stvarno postigli svrhu života. Sad, svako od vas je doživio ove emocije, i radost, i kreativnost, i tako dalje. Kako bi bilo da je to vaše trajno stanje? Kako bi bilo da uvijek imate to? Da uvijek možete podijeliti s drugima to. Koliko vrijedi stvarno da ovo bude naš cilj, da dostignemo ovo. Ovo je posljednji slajd večerašnjeg webinara, uz neke zahvale i najave. Ali ovo je tema koju možete pratiti na mome portalu. Tema koja samo proučavanjem ovih razina energije možete prepoznati gdje se nalazite u ovom trenutku i možete početi razmišljati kako da krenem naprijed. Možete pronaći neke tehnike, pisat ćemo, radit ću nove webinare, sve u ovom smjeru jer imamo tehnike, imamo na 4 koraka. Prošli smo ovaj dio sa motivacijom, ali ako vi ne osjećate energiju da se pokrenete, onda je sve zaludo. I zato vam želim jednostavno pomoći da podignete svoju razinu energije, da podignemo cijelu regiju, da krenemo od Hrvatske i Srbije, Bosne i odakle smo svi se skupili, Makedonije, Kosova, ima nas svuda, da ne zaboravim koga, nemojte se ljuti ako sam preskočio nekoga, imam nas i iz drugih država. Da podignemo, krenemo od sebe i podignemo kompletno stanje, da razinu sreće cijele naše okoline podignemo na jednu višu razinu, jer nema ljepše kako biti sretan sam. Pa ljepše je biti sretan u društvu i podijeliti to sa svojim najmilijima. Ok, toliko o teoriji i filozofiji. Htio bih se zahvaliti prvenstveno izuzetnim osobama od kojih sam učio. Anthony Robbins, možda najpoznatiji čovjek iz područja motivacije i osobnog razvoja. Evo, njegova titula je Peak Performance Coach, poznat po infomercialima. On je jednostavno stvorio kompletnu jednu novu branšu. Čovjek, stvarno fantastičan čovjek, kad bi se birao predsjednik svijeta, ja bi definitivno glasao za Anthony Robbinsa. Robin Sharma, vidjeli smo ga u intervjuu sa onim dečkom u Johannesburgu. Motivaciju možemo zahvaliti Robinu Sharmi, izuzetan čovjek. Anthony Robbins je imao stvarno težak život. Robbins nije njegovo rođeno prezime, njegovo rođeno prezime je Mohorovičić, hrvatsko, da. Robbins je drugi suprug njegove majke koji ga je formalno usvojio i eto, Anthony je zadržao njegovo prezime do dan danas. Robin Sharma je bio odvjetnik
i nije imao nekakvih, kako da kažem, takav težak život kao što je imao Anthony Robbins. On je jednostavno usavršavao se kroz život i jednostavno kroz uživanje, radoznalost i želju da čini svijet ljepšim, povezivanje čudesnih ljudi. Znači njegov Titan Summit, skup najuspješnijih ljudi svijeta, privlači na desetke tisuća ljudi iz cijelog svijeta, znači svake godine da tu energiju podijele s njima. Zatim jedan manje poznat, Vic Strazius, on je u stvari, naravno, kako da kažem, on sam sebe zove kralj mrežnog prometa. Jako zanimljiv dečko i dosta inspiracije dobivamo od njega. Što se tiče znanja o energijama, o stanjima emocionalnim, o razinama sreće, to je Frederick Dodson. Ontolog, što znači filozof, čovjek fantastičnih uvida i stvarno nešto najbolje što sam ikad čitao je upravo od Fredericka Dodsona i čućete još dosta o tome. I evo za kraj adresa mog bloga. Svakako bih vas zamolio da pođete na ovu adresu, možda odmah i sad, ukucat ću vam je u chat. Ne mogu ove specijalne znakove ukucat, ovako ću vam. Ili jednostavno ispunite upitnik, anketu kad završi webinar. Bit ćete preusmjereni na adresu mog bloga. Naime, da bih vam lakše slao obavijesti, molio bih vas da mi se registrirate tamo na taj portal. Ako vam se svidio ovaj webinar, ako ste dobili nešto korisno, i ako želite nastaviti pratiti ovo, molim da mi ostavite tamo svoje podatke. Isto tako ima opcija da se pretplatite. Pretplata je $1,9, znači nekih 10 kuna. To će omogućiti, naime, postajete član udruge, naše udruge, i što će nam to omogućiti? Ne samo da lakše održavam ovu stranicu, da je nadograđujem i isto tako kako rastemo kao udruga, možemo tražiti od institucija određene donacije. Nije bitno da li ste u Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi, znači imamo međunarodno članstvo, možete jako puno napraviti, skupit ćemo tu energiju, znači kad se skupimo, svi zajedno kao energija možemo puno više postići. I imam naravno za prvih 100 koji se registriraju sa pretplatom posebno iznenađenja i dodatne stvari koje će vam pomoći u ostvarivanju vaših želja. Ok, toliko od mene. Sad ću vam pustiti opet malo muzike. To bi bilo sve.